Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya mo ti kastoy a klase ti biyag. Amok la kumaakas to'y ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang, ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man, no saan agapokon ka? Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay, akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay basol ko. Kat saan mat asyak ti agan anak. Ay baribar at talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kini Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minang ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang. Mabigot ni ading mo. Awan gatasen na. Nakitong kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige nanang, inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din. Ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay, no awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Auntie, umutang at man ka no iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amo kan kwa na auntie. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Di kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Auntie, ikanak ka di, wano saan? Aksang sangit ngamin itay ni ading ko, pinanawak. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, auntie. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Hay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang. Inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumat lagayam anak itong idikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? Di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga danag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aroba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabak da ka iti tungit nang? Nakaamwammat kita. Apay kadyakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak. Insugalyo. Ita, napan kayo nagpautang iti gatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno at daigatang yo iti aramatan kayo dito'y balay nang. Saan kita pagsugal? Isublik to ti kwartam, tapno di mo mat ko na. Saan ko asing-singiran nang? Ti ko makayat ko, kat saan nyo kumamat ang ay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin?
Inala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta. Ikanakman mo ti kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingkakit di agbirok iti trabahom, tapno addamot kwarta tayo. Nalakaayamat ti agbirok iti trabaho. Inakto. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayad na kayo ti addari ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Iso a pinalubusak. Tapno amuna ti rigat ti agbiro iti trabaho. Kasanon na da sa bali ang mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayo nga agsubang. Nungay makasapol iti sa bali a lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibagaan na uman ka na kayo. Uri na kayo mad. Day tamat ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaalan ti dayaw ko. Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-itad ko kadagiti dadakpil ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo ti kasta, gayam. Dayta ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko. No kasta ti aramid da. Igatang mon. Agrocery ka. Kat isangpat mo ijabalayo. Wansang agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam. Tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada. Mabalinda agastusan. Wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Ito lang nga makita ka. Wuna, taitaak laang mat nga aglaha ko dito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatang ha. Kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Siyak mat ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado ket may saak mat nga bibya. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot na katakunay na iko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jay ili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpat akwarta. Kastamat. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taadda ubing nga iwanak. Rumbang nga iwanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay ti igatang iti pangsok mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapul agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwisit kidri kastoy. Agawir iti ubing, ngam awan mo't itadda nga igatang iti inuman. Adda impaigam mo ay tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na,
Nakashorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot. Saan nga tangad da makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya ko mga iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Sika, Monica. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akayat? Apay, ingkasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardeng kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka diti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo anak kumbo iti palengke. Ikaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Wantang, nga may salang, ah? Ano kayat mo? Nayunam latan. Ang mga mabartag kayo. Mabartag ak ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag, tatang. Nasangar mo't day jay. Saan ko naklangaro den? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Ang mga mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Wantang, inakon gumatang iti store ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? Umin-inom ka kadimatan? Saan ka ko nga pa'y nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tayo nga rod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di tigatangam? Sakbaya gumatang nga. Awatan pa ito. Anya ka di date na? Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Imbagla merienda, minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo madaytoy? Nagsaya tayo, nadagayuman na, tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak iti sago. Agyaman ako na ito. No makikita ka nga umisen, umdahal sa napakaragsakan. Oy, saan kan nga kyaman? Kanayo naknarod nga umisan. Tapno umanay a panagyaman ko. Nagita nga isang timang paragsakit aldaw ko. Anya day taing sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka na nagitiubing. Intad ti amo. Saan ko ang naibos? Nan, ramanakman no anya day ta. Special lahopya. Na, sikantiin mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan itiinsangpat mo. Ay, kunkunak laang. Di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw-awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw-awir. Iso asaan kang agreklamo, tapinutot mo ti inaw-awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyariningam. Ay, jak amukan ka! Buisit ka! Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abim maket? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako.
Amangan mat mo saan lang nga aglako ti aramidom ijaili. Anya ngay kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ganiti direksyon, Virgie Pagray. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagsubang da Monica kan Miguel. Awan ti trabaho ni Miguel. Kat ni Monica nga ron ti nagtrabaho ijay tiyendaan, kastendera. Kat nagtagibalay mat ni Miguel. Kat dita, adda madmadlaw ni Miguel ang nagbaliwan ti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam. Awan pa'y mat pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairanranod ka mat iti matgadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan mo't laeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat ninanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laeng mat. Sigud ang napintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idiagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso ang napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Taapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Ay, jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpet ni nanang, adalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon ka arumwar baro. Anya ka di manan ti pakakumkumi ko, ma'am. Agkumkumbuya kitinatnatang iti bagsakan iti ili, anti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umututang. Wananti. Nga manipo di diaddan trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo, anti. Kayat ni tatang ti agbirok iti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardangan na ni nanang agtrabaho, ante. Inaldaw kamat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Uri si kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akit nga rod. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaid na, hindi ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Suman, Monica.
agpaiso ti bagbagak. Manipon nakita ka, si maranta ti puso. Pumartak ti panagpikit na. Ay na, dinakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak mat na makita ka nagkatawa wano misan. Unay kan. Oh, anya nga ro tigatangam. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusom ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka ako, Jak nga rod makaturog. Ay, jay sa panagkapik sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat Saan ka ako, Maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agigda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Iso dayta. Hinton kuan, nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman, ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay, saan? Inayadat ti mapan dita salas. Agpaangin akbasit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto, inayadam, ang mga numalokag mo ti pan naturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito, takanayon na kapagkatawaan. Ni Miguel ngay, kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturog. Apay nga umarimpadek ka. Napuyatan na tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kani tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwara. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pa'y laang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumamot na kariing ka, no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadangkan iti danom? Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikit Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawa. Aday bagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Ganti agnagan iti Joe. Ha? Am-amom ka di, dayjay a Joe? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay a Joe? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda ka ni nanang ko? Day tatisaan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga rod, tatang. Ada eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tayin ranana pa'y mat. Papanan nyo kuma. Agudungak. Adda inakpan kan ijay ili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang ama-amwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. June, anak.
Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ije tiyendaan. Saan ka di? Apay ka di tatang. Si puta man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di ngagdaklako di tiyendaan? Apay asurutak pa lang. Si putam, taadda ka no papapanan na sa bali. Agiksam kami ita kaninton bigat. Pan nakairanrana day tang eksamin. Abay, saan mabalin nga iti sa bali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol ngagsurat kayo. Tapno pa eksaminan dakiti sa baling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-surat ay. Intun malpas ti eksamin nyo. Awir nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay nga na masapol pala surutin nyo tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggandyang nga inayo. Nakitam ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, anda sa baling ar-aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Madamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na Di nakalumot na mo, manang. Basta ko na nakano, mabitlaang. Nagbayag kanumot. Kasaoktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Masamampay di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Imbag tanasapa si mangput ni Lili manipod pagadalan. Just kiday jay akapsat mo. Ampang bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagan pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tanok ka ano ba'y mo tabi magat? Gumaranggan dyan hindi nakakulorete. Nakalson init nakakitkiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, ija paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga ak. Ay, wan man. Bagbaga man, DJ. Agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Amangan no sa pulanda. Saan ka di ako nam nga dabalasang mo? Isun ati mang kita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay, adamot kit dinirita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mang kita ka dagiti anak ko. Batlagaya. Mapanta ni di ilimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin dagiti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo? Iti Rosales, Pangasinan. Iti Barangay Carmen ti ayan ti Balaymi. Si Mang Betakon, ngamawampay ni nanang yo? Kunak no imo na. Tawan iji pwesto datang. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apag sinsin narakan da iti lalaki na. San tayo pa'y mat nga mo, nupudno ti indanon da kada kayo, tang? Kasanundag iti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Intun bigat, saan kun apalubusan ang mapanaglako? Kasano no ipapilit na, tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin nga impalubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok ay nga agaramid iti kalukwan day di agaranggan diyang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yun, tang.
Pagrabangan nyo dayta. Saan kat ani nanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw wununwang ni nanang tapno irakad yo? Simangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da itibas. Papanan nga tatibas ang nagluganan da. Carmen kanong mati nakasurat iti sangaw tibas ang nagluganan da. Nukas na. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ijay Carmen. Pang-asim man takadwa anak. Mapantay ijay Carmen no ada kabagyan nyo ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da ti nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't naayawid mo ni nanang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tamadlaw ni Miguel nga adda nagbaliwan ti asawa na. Nagatap da ito'y. Ijay matili. Inyawis ni Joe ti panagtaray da kan ni Monica. Kabayatan na, mas daaw da Jun kan Rita. Nuapay nga awan ti inada iti pwesto na iti tsindaan. Iti daytang aldaw, saan asimangpet ni Monica iti balayda. Kabigatan na, naibaga ni Diana kan ni Rita, nga da nakakita ang naglugan ti inana iti bus. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ang napuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Mapan mo ka di iyawin ni nanang mo? Kaya't ka di ni tatang mo? Kuma, kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan da ti nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga ito mati-pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, nuyawid mo. Kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kaya't mo ka di ang mailawaan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak, dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka kadi mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano. Taagaw awirak, manang. Anya, saan arum bang agsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kadaading, manang? Duada pa'y matngarod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatagtibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak. No agsardengak kun nga agadal. Imbag ta simbangpat kayon.
Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya ko mga iti pagsaritaan. Ti ka di inam, ngawan kwenta na. Ada ka di mat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lely. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam una iti barokong ko. Gapo iti inaramit tinayo. Naaramid na nga taday jay, no addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong nyo? Tang? Marigat anak. Nga umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta? Mapan kayo pa'y laang aginom? Anya ka diti mapaspasama ka ni tatang manang. Jack amo nabartak samad. Tulungan da. Marigat anak. Manang, aglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang Inka bangalay ti pangiluganan tayo. Manang, inakarudag. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital ading ko. Parikot man da ito yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay. Tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko na ti kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa iti agas ni tatang. Pangalak pa itan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan ang sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalimak nga agkumboy iti tiyendaan manang. Pati ni Lily nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina. Nagkasangan tigasap tayo. Dayta. Kat gaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa dagiti babasit a kakabsat ko. Da kayong matan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel niyo. Agsarundeng kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami kan ni manang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, in kayo birukan ni nanang niyo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardeng dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat kan mga sikaso kan ni tatang. Isu nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga paiso ti mga sikaso kan ni tatang. Tabaldadon manang. Kumusta ni tatang niyo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang. Ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaw-awir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang niyo ti may sa amakagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa'y ngeno di kas na manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang. Tayin kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang niyo? Sana na masapol manang. Kasapulan mi unay ti kaadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang niyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrik naan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigat ang ti kastoy.
Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirukan mi ni nanang. Ay, wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang nyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Narugit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kadarita ken June. Nauma. Kada kami ni Monica. Nagsapol. Iti sabali. Lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo. Mabalin nga agsubli. Patsyam. Agsubli. Dayjay garang ganjang. Padasam laeng. Bareng makaamiris. Diyak amo, noon niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko Jay Rosales. Ing kasukunan ni nanang, manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit. Itibiyag ko, dayjay. Inayo. Daytakat ti madi ka na kayo kaninanang. Tilaang bukod yo ti pampanunutan yo. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal. Gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kanina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka di matlaang ni manang mo iti Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni tatang? Nagungat ni manang. Ha? Nagungat ko nam? Ni, itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat pi man di tao. Nagsangit iti sango ni tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anagan na. Napunwanan ni manang mo. Isoan na iturodnan asinong bata ni tatang yo. Kakaasi ngamin ni manang. Nasimpot ni manang yo. Ngam uray kasano kasingpot ti may sa tao, no marigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni tatang. Umutang pa'y kano ni manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Doon nagkita tayo din. Awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adan trabaho ti dua. Adan mo ti nasawa da. Dila ang buridag ti agad adal pa'y langit ti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga ag-anak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti tawen na. Sana bale, ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at. Wala, agbati ka man pa dito'y. Tahay nakpasyaran lang iti anak ko. Marang mangtad da iti kwarta apang allowance. Dahito agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sika pa iti umawag. Ang mga numadlaw ni nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Aguray ka ta umawag ka.
Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad ah. Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na asino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Asino ka dito? Ada kami, Nana. Nana, Rita? Anya tar aramidam dito eh. Apay niya may ka. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawak. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka, dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Si kanti makamu ka dagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu, nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta, nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagkurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan kwa na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ama ikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam na, may mayat no lipatong pay laang ti sakit tinakam mo. Lipatakon nga dainak. Ay, gusto daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaam ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti ipapan ni Manang ijay Rosales, Manong. Tsaka mo, ading. Hindi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Tsaka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot ti ulo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din. Numayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro akayat ni nanang ti agawid dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas anapauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakitaray ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat ngagbartek ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pan naka-stroke na. Napanmot binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid.
Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di mailiw ni nanang kada tayo? Naragsak siguro di ayan na. Sa di na tayon malagip. Kayat na din ang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sa bali alalaki. Kaya't ko ang makita ni nanang. Apay di na tayo kailiw. O may kumamat pumasyar di ti balay. Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduma di tangain na. Tadi da isukat ti pamilyada iti sa bali alalaki. Wingarod Manong, bak nang kaditi nang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analidahay gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Ama dairak ko maday ito panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paanong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gayam akaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige, tayo nakserbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko, asikatis ang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nak akitaan. Anya ka diti order yo, sir? Kasla da nakakit kita akin ka. Saan ko malagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di. Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. Maisa ka di a psychologist. Iso ang makitam tiliday ka dagiti matak. Well, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka negosyante, sir? Nagtrabaho akas may sa psychologist. Kaya't dagiti dadakal ko nga imatunat ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakal mo, tada panunot da. Amin matanagan na, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Mat? Apay ka di, sir? Anya ka di ti puunti kinaliday na. Kayat na ti agadal. Ngamawan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan, no nakitaray ti inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat? Limada. Nirita, kanti adyen na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Jaymot maikatlo nga ubing. Iso ti mangawawi iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana i Jerusales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na ani Rita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni tatang nga awan puot na iti idana. Anya,
Kumusta itan ni tatang? Awanan angas na manang. Anya! Inamatan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, tibarukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka mang tulong kan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo iji balayo. Asikasuon tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl. Ala, agpakadakan ni ti bosyo. Tamapantayon iji balayo. Manang, natay ka din ni tatang. Saan yun asangitan ni tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan, tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saam? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kanina nang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam ano sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan? Sikati agi na Rita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatibker mo, kaskapsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak panyak. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Tasyak ti makamo ditoy. Impagpaykan ka. Tamo nak akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh. Ang mga numarin ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman akuti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Ah, kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Danda ni siguro itan, tinawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Ah, nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga gragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulog tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, auntie. Agyamanak. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, auntie. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, auntie? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, auntie.
Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuan. Makatutudon gayam. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito sa sementeryo. Wen gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min makita iti kaano man. Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal Rita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Anya ti order yo, sir? Maingal ti awag da kadagi ti hero. Ket si ti hero ti pamilyam. Si Kamat. Sanak amay kari ahiro. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatang. Nalabas mat daytan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti sir. Awagan ka mat iti ma'am. Panghasim ta di awagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsud ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakapsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso, at dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, manang, nagsweldo ka kadi? Nagadumat ti kinatang mo. Sanak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Ay, nagsingpat manday, jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami. No umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasingpat ti may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaharam ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat. Saan nakitaan ti adal wano kinabak nang? Saan ka di manang? Wen mat kit di? Ngam maragsa ka nak. Tas idadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa dayta na manang. Umayak man, nasingpat abituan. No may sak abituan akas iti kunam, may sakamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong.
Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikatin ang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayong tangag kuyog. Tapno kanayong tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Adagan ka. Nung sungbatam tiyayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka dit ikas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanugak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan unay ni Rita, iti ipupusay ti Amada. Kasla nagtupak ti langit kan kuana. Uray kasano ti saam amarikrik nana. Pinatibker na tirik nana. Di na ipalubos nga agsakit. Gapo kadagiti kakabsat na. Maasi unay ni Carl. Amay sa customer iti restaurant pagtrabahuan ni Rita. Tinulungan na nga ron ni Rita. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagdaton ni Carl kan ni Rita. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pudno ka diti ibagbagam, Carl. Kayat mo tikas kanyak amarigrigat nga awanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nang. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto, no makirelasyonak kan ka. Sa anak nagkarkari, ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi, no agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan, amang panunod. Adaamin kan ka apanawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat ita ti rupam Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay an naranyag ti rupam ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasol na ka di, no kasta ti panagkita kan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagak. Dakkal ti nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita kaanakak? Kaanakan nyo ka din ni Rita, Nana? Wen, Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawak, ano bilang armam ti kaanakak? Saan mo kumaluklukwan? Nana. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di, saan mo alukwan ni Rita? Ikarik, Nana. Maasyak unay kan kuana. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat song batan nak ni Rita?
ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanon dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kwa na. Napatagdamat kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apay ka diyanti. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawan ni manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay dagiti addimi, ante. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, ante. Damagak no makiasawan. Saya atom laang ti makisaukan kwa na barok. Amangan no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan na met ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di akayat ti Carl? Lukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan aklaan? Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagitiad dita? Ha? Kasano dang agpaiso no panawak, ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patagtiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagarimanang. Panawan na kami kadimot. Akasiti pa ng panaw ni nanang kada tayo. Saan ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpad at tangad na sakit na itikid ni. Jak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit kat tumaod latay ti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano ka no madayalisis ta? Isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagtianak mo mat ti makamo ti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko ti makamo kanyak. Dakmatan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmangta ti allowance ta. Kapilitan na isuda ti pagsanggirak. Kayat nga ta dagiti anak ko ti mga sikaso kanyak. Inada ka man. Responsibilidad na na ita. Saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni John. Kapilitan asumurot ijay balayda. Oh, mapanak mo't nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasano nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damot panagayat ko kan ka? Ngam... Amok nga damot panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sungbat mo kanya. Maawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay. Kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanyak.
Agpaiso ka di timbagam, Carl. Saan ka di akanayo nak ditoy? Takayat ko matakalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tiintad ti Diyos amang tulong kanyak. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kayat kayo akasarita adwa. Adde restaurant ko iti sa bali akalye. Ket da kayo kumati alag akadwa dagiti serbidora ijay. Kayat mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin. Adu nga minti customer ijay, taas dag iti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kayat ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita. Agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap, iisaman na. Manipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidik ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidik pa iti pagadalan para kadalili kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta dagiti kakabsat ko ijabalay mo. Amok nga isuda ti may saragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. At adda nga ayatan ka iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abay-bayan dagiti ubing? Dumtang ti panawan nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal. Inton adda tayo ijabalay ni Carl ijay ili. Masapol nga singsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay. Tapno asidig tayo iti pagtrabahwak. Kan asidig kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang? Wen. Kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ijay restaurant. Tada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita agto ida. Nagsingpat kayo kan ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alain da ko nagiti anak ko di Manila. Ijay da kapaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay, mahal. Inkamot itihan dagiti anak mo Ta ila ko na kano da iti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mat ti papanak. Jak mat mabalin ti agyan dito'y. Daita timbaga dagiti anak ko. Ipaagas da kano di Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakadagiti anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga ta. Pinanawak ida, idi babasit na pay. Di agpakaasi ka kadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano nga min kat kanayon mo't ang negosyo into na rin nyo ka ni Manong. Naggraduar mo tan iti elementarya ti Buridag tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Ape ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby iti auntie. Iso matipod no. Kaanakan na mo't di auntie tiyawag dakin ko na. Marigatan ak, tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito basit akalapaw iti inaladan ni Diyo.
Ikar-ikatak ti mapan ijay lugar mi. Awan mat ngaminan ni Jo. Tainalan na kiti anak na. Didak mat insurot. Tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Ta isupay no at umay gumatang. Ay. Nay. Adda bakit nakaida iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga taday ta? Makiinumak manang. Ha? Monica? Si kakadiday ta? Uwan manang. Apay akas na tilangam. Bakbakitan kan. Kan naglitam ti bagim. Gapo siguro ta kanayo nak amadayalisis. Nabayagan ngagsaksakitak. Adda sakit mo? Uwan manang. Iso an nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan. Ayan nan ngay, jay nang iso katam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mga ni Jerwar. Ay, sige nga Rod. Tainak ibaga kadaadin ko. Manong, ibagak nga agsagana da. Tayo makimisa. Intayo makimisa, akas panagyaman. Win Manong, agyaman kami unay kanihapo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kaday ta. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel nga minan ni baby aburidak yo. Addan ton anak ni manang. Uray siyak ton ati para awir. Ha? Apay, di ka kadin agadal? Tako na masikati agaw-awir? Ay, when kayam. Agaw-awirak naawan klasik, manong. Ayan dyan nagan iti Jo. Inalad iti anak na ijay Manila. Agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo agday-dialysis. Awan dagiti anak mo dita balayo. Inala ida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No kasta, agpada kayo agday-dialysis. Awan dagiti anak mo dita balayo. Inala ida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga sikaso. Kat adamot nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapi nanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano?
Katrigat mo tinaganap ko kan kuana. Kat, di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana dito restaurant, Manang? Gapo ka din ta nakiasawa? Kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo, ading ko? Adda kaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa ni Nanang tayo? Itaman pa yan nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kunana, aladawan tayo kano, idipin mo say ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapinanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga amo? Saan mo alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano iti, agsangsangit ka kano pa'y iti. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis iti kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga ruditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man, Manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kadag iti anak ko. Mapakawanda ka nga ta? Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw ang agyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Day tati dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilyam. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Adda dito'y balay ni Nanang yo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni Nanang? Anya ti imay na inaramid dita? Agawid ko maidya balay yo. Ngam dimbagas pa'y dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, auntie. Ay, saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipan iti ospital, Rita? Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kankwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasarita? Ta nagsanaay ka pa'y, Manang. Adda ka nun ni Nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagara na ijay. Masakit ka no? Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di natay day di tatang. Jak amo, no anya klase ti panunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin tiaramidan ta, Manang. Urayan tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kankwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kankwana. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok adidak kailiw dagiti anak ko, man. Tanya ko matinab na maem. Idi ka sa pulanda ka, di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta, nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo.
Idi mariknak tiliday idag may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko tibulod ko abiyag. Mapakawandak ko madag iti anak ko. Katsapay ko ma, tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak ko. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay ammo, noan niya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka di tinasimpat nga sawag? Ada parikot ko, Carl. Parikot? Anya ka di ti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa nga adda ni nanang ijabalayda. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo ijabalayda Auntie Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ana dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Ala, pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tain tayo kitaan. Kasladyak kaya't amakita, Carl. May palagip kanyak dagiti saam nga impay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lili, matandaanam kadipay ti rupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading? Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay da Auntie Melissa. Pinasyar na ka di ti kabsat na ni Auntie Melissa? Kasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit? Doktor ka din ni Auntie? Taapay nga ijay pa'y tinapanan na? Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni Auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Tsakam mo. Adayumat ijabalay da Auntie. Adda tayo mat dito'y ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tamapan tayo ijabalay da Auntie Melissa. Wan, Carl. Manon atawan adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo? Tababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro anapan ijabalay da Auntie? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang kuma. Kinumustam ka dimat, iti kasday kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inayayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo maanawak. Tanasaya ti kasasad na ijay. Nasangkanak launay. Saan mo alagi pandagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay da Auntie Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Indian Mingo nga anda iti arubayan. Kailiw kumot jay Chico, ading. Ay, ada nga tabungan na? Adda siguro. Aguma tayo amangan ni ti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti Chico, wano Indian Mango. Ala, agrubat kay nga rin. Agur uray da manang kan manong idilugan. Ha? Agur uray dan? Intayo nga rodan. Nakababain man kadakwada. Imbag lakit din tada ni Manong Carl.
Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni Manang nga intin nagtilangit ni Manong Carl kada tayo. Anda tayo iti arubayan daan ti Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga Ruden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumot dayta. Sika ka din dayta, baby. Nagdakkel kan. Umay ka man tara kupon ka. Nakabutbutang mat. Naglitam da kita aglawlaw ti matana. Hapayakas lamabot-butang ka, baby anak ko. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung umasidag, mabuti nga. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayan. Monica, saan mo idaapilitan nga umasidagkan ka? Di da nga minarwamkan ka. Nagdardaras mo't tan anapandag iti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mingo kan Chico, auntie. Oh, pimanaw dagiti anak ko. Di pulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita dakan ka. Anya ka di ti sakit yun, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak ko. Diyak amo. No anya ti makuna wano mariknak itanang. Hindi ka mapabasol anak ko. Idi agmay sakak. Nakaamirisak. Iso nga imayak dito Ngumawan kayo mutan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak amo no anya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No di mapakawan ita. Sapay kumata dumteng to ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka diti inatayo. Kabutbutang matirupan Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod. Kasla ngamin saan ani nanang. Saan ngamin akas jay ti itsura na. Idi na udi nakita. Ubing kayo pa'y ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo Idi saan pa'y anak kabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? Nonya ti panggip na. Apay nga ta. Asaan ko akailiw? Uray siya. Saan ko mat akailiw? Ngamin, italaang mat makita. Win ta baby kapay laeng, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wano rupa na. Rita, bakit? Kasapulan apakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di ka mat mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagi jay, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaan no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barukong mo, nulipatam ti amin. Sige, intalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo.
Agkapsot mo din. Wala di. Carl, kadwanak. Ipantayo iti ospital ni nanang. Sige. Intayo iti ospital nang... Napakawanak ka din, anak ko. Wan, nanang. Iso nga imayak. Taipan ka ni iti ospital. Saanan, anak. Mariknak kat saan akon ngagpayag. Ti pamakawan nyo lang ti tartari gagayak. Napakawan kayo nang. Intayukit din iti ospital. Naragsak akon asumina. Tanagunot ko ti pamakawan nyo. Inakon. Anak ko. Nang! Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakada ni nanang. Inkinamnan ti matana. Awanan angas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Imbaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbayan nagpakada. Diyos ti kumuyog ka, nanang. Ditan papagayam, tinagkibusan, iti seryetayo ita alawas anapauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.